na wikwatio kana musiaise weekend waku withiwe wi wakwa ila ni masaa maseo mabikangu thoche ndini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi na indi muthenyani wa umuthi ni natubindwe nganda obanini na tuyamba kusisia mauwa ukiwathukanio umuthi twindatinene mauwa la makwata Metho nundu watatu kusisia kana ando ni methitwe na mathina ma Metho na mayisi matonya kutetheka hata na yune na mutaalamu muthenyani wa umuthi ola kwithwa aitwelesia yulua mauwa ukiwathukanio ma Metho nondu utonya kwisiania na mauwa utazu tuatiende ni wa Facebook ila ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official na indi tuyende na kunena ina kwisila nambani itotumane mukubi ile 395 nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga na ni ukwata weni tunena ni emwe nginya muthia na indi nenda muthocha ndakitali nikenda bike na kutukethia atutapije masitwa make na tuyende ya na unena ni wa umuthi ndio kethia ndakitali natikaliwa asante kethia musiaisi wa Mutongoi TV nenda mukethe inyonde ala methukia cia Mutongoi TV na ndimwe ya mwende kwelela Mutongoi TV na umunthe undla weiwa umunthe twithatwe nene wa Metho mathina ala makwata ndu ala musianite na Metho na tumane muno kusupo wa Metho na kwa masito nita Stephen Maingi anumite matuyata wandu beta wa kithendu ni asanti na indi nienda ndakitali tuambisie muthenyani wa umuthi na matakitali ma undu tuigwa kana kwi matakitali kiwathukanio ma be ndakitali usome Metho kungi usome maundu ma matu kungi usome maundu ma cancer na indi kwa tutupathukanisia kwi mibai kiwathukanio ya matakitali twalikange wani ya Metho kwi matakitali tofauti ku alama thukumana na kana alama dilia na Metho na onthe mathukumana kana mwene nthi kana ula wina thina wise kwitha no ikara no atona utetheka na kuma buti pe mibai tofauti ya andu ala mathukumana na Metho na yulu wa onthe ni pe ndakitali tumwita ophthalmology ophthalmology ni ndakitali ulo asomete utakitali akatwika ala tumeta emo na kumavu ala mwathi hospitali mwasi ndakitali monene na kumavu kathi a specialize kana akosa mubea wa Metho na ndakitali usu wia wake muno ni kuita mauma Metho na etha mundu no kwena need ya kwikwa surgery ni boko manana nake kwa huo suwe asomenge waya surgery kwika operation kula kama kwita kuthinzwa kwa yetho aya tu nenge mubai ungi wa ndakitali ungi pe yange tumeta optometrist na mo optometrist ni ala tumeta basic care matakitali ala utona kwithia vijiji ni ulawasia na thina komana na ndakitali dispensary na andu ala tono komana mo dispensary ma Metho ni optometrist na mwasu madilia na mauma Metho ku detect kana kuona mathina ala ma Metho ala tona kuita akaita na ala utatona ita atu refer kana utumia munene ula ni ophthalmology so na wewe are ophthalmology ni wewe vo ophthalmology ulana amina sia ni ku mawau onthe notona ita ma Metho lakini nda dispense cha miwani aingi mome maisuvo wa miwani mesi okuita uwo ula wiyetho Metho na ya pika hapa ndo pa kwa dispense miwani ma refer back kwa optometrist kana alameta opticians kwa tunenge juu ya wa optician na ke optician ni no basic care practitioner ula odilia na ko dispense miwani ko dispense niwe uasia kana au sisemetho wa ile kwikia miwani mina lakini ti on the pe ala twita dispensing opticians na pe optician optician ni ula kuthi ko service miwani su miwani la kwikia omundi ula wenda akatila kio chukila wiki ya ukekiwa Metho kewa kio kini cho welete ikia usuno uko nawe yasu
part ya dispensing ni kuthimwa metho ukewa pina wa metho maku menda bina moya nondona na uswika ni dispensing optician kana optometrist aya mubayungi wa daktari wa metho pe ubayungi wa madaktari ma metho na niala ni nurses tumeta ophthalmic nurses ophthalmic nurses matethe cia daktari ophthalmology ula tuwetie wambe taisive ophthalmology ila andu mothinzo kana ila mundu kwika operation ya metho nimo metho metho ana daktari mo mutethe chao opai nosua kwika chao kuthinzana na amwe kwa oyu ni makwatio nengwa clinics makaranta dispensing optometrists maakta optometrists especially kwa ubawa serikali ukethia chamani kwa dispensary ta makanenga na ndawa wathibuka wetha wenda ndawa kana wina mathina mena mendeka ndawa sindu taisu no thio kethia nurse ambaye ni ophthalmic nurse. Okay. Yes. Aya. Jessica naitwa Amina Mibaya matakitali asema methonde. Ni kwatia meano kwa Nana. Ni ana. Pe wa kwika uthinzi. Pe wa kueta kana wa ile kia miwani mina. Pe ula wa ilo kunenga miwani na pe ula wa ilo kusuvia. Wa minwa kuthinzwa metho kwa unana. Na hindi tuo bauni enda utuelese yulu wa niwe wa mundu acia nde kuona nesa nibo ubathukana ciake wathukanio cha metho matema wau na mawau that tumita normal vision mundu amanya hata kana daktari amanya hata mundu ti mu metho amesawa ni normal kabisa yu ilanga iwambie mundu no amunenge bina ya nondona tumita dioptic power ya metho onde mathima wana kindu twita dioptic power na yathe yanthi kuliko ila normal ambayo normal ni 60 kwa kila mundu ile ngai abangie tuke either 60 yathe yanthi kuliko chu imini awe na thina cho wa metho ni sawa na thina wa metho ti lazima ula kwenda miwani pe mathina angi meta ni mawau ni sawa yu umanata wangulia mundu amanata kana ni ndio na nesa mundu nomo metho make parts ya metho make on the metho ame si sawa chwe kindu chambe kindu cha keli ila mundu ambia kwasia ndiona yumana na mundu ukasia sindu kasia mbona ngani mbia yake na nyendi chene isu ti point ya mbe ya kumanya kana metho makumena thina then kumabu woka pala wenda kitalo wa metho no kutestia na kutestia kwika hata akuya kilungu cha mita tandatu usome namba kione na vision ila nzio kana ila mundu kwasia kona kwake ni kusio pe ila tuita 66 6/6 imaanisha wilie kilungu cha mita tandatu pedha print pe namba ilo soma namba isu sitha sindale sitho asisi aikitwe kana ukesa kwithia sitaletwe na kila mundu elewana pe ila tuita 6 we mita tandatu pe namba ila wele kwitha wene wathando miene imaanisha metho maku mena chao mena thina chuni choki mwe twasia kana ngania na thina kwona na ongende nawo pe mathina ma kuona kivathukanyo kwa tueleseni meva mathina ma kuona mundu no tona kwitha atatona nondu wa ula wombiwe pe ila twita myopia kana ila wa mundu ni short sighted isu ti common kila mundu ni wa yasia nyendie sawana sindu sie Vaasa nona sindu sie Vakuvi isu ni muveo mwe na usu mundu asiawa nawo
isu ni kesi la mundu cia wanacio na ti kindu utona kunengwa ndawa ukasene chapoa pune bo unenga wa miwani ila tuita contact lenses tuyolo tula mundu ikia itho tisika na maona pe atuta nambo vikabutu wathukanisiei tu pe twakunewa ukekia yetho na be miwani no glasses nambo vikavui tusiokopa kwa mibaya ya thina kuona mundu ne maona nondwa mundu lo wambiwe tuyasiu na then pe kwe maona nondu wa uwau kwa Metho umana ata kana wina uwa Metho thina ula wina uo kana ni no uwau kana ni thina wa Metho thina wa Metho ila weke wasomethwa pe ila tuita penal unenga wa kendo kangi kabwike lakini kena kalima kanini katikati kalima ku ka ketho wa kosa sindu kuma kwetha ni kindu kuona kosa pala concentration ya pe sindu ila isoba cia image kana kindu kila twene na isobe wa etina wa itho na pe bandu bamwe concentration ya twindo tutwetha twingi na imanisha image bu itha insopio ndisa kwetha ina chu kwacha yesu ni othe image ukese kwithia biso swetha ni kikombe kini sana baina chucha kikombe ki exactly you elauto ya kwekia kalima ku kanini twetha tosisia kana pandu bune pa thukumanesa na kwa mundu kwenda miwani peke yake wa mwikia kainda kuke na kalima ona nesa ona whether soma kila chati ngumutabasia whether soma kindu ta 660 ni kindu ki mundu ele kindu mundu ele ona meter 60 we chona and meter thanthatu wangwacho kindu ki meter miongo thanthatu mundu welo chona we meter miongo thanthatu kiitwe miongo thanthatu we utono chona kiitwe meter thanthatu okay sekwithia yu kwa kawaida na ilo chona kina mita miongo thanthatu baya Vaasa lakini nye yu nundu ni short sighted ni chona kibaba ti lazima etho short sighted wina thina wa kuona kuhusu no thina wa kuona tunapika bandu kasia one short sighted kana one long sighted kana ena chau ni sawa you whether ni kuimprove kana ni kusaupa weki waka kendo kuke na kalima imaanisha thina ula wina wona chau no miwani kana ni tumita refractive errors pinola nengiwe ninga timu ya neu kana ni mwingi kuliko ula wailite ni sawa na nebo kuma buto asia moto ka kwekea machine kwekea machine ni manai we short sighted kana we long sighted alafu pe typing itawa astigmatism ni sawa you ekatwambie short sighted tuyase mundu ni short sighted trimini ata ni sawa mundu short sighted imaanisha itho yake ni nene kuliko ilanga iwa pangie mundombo kana kala ilie ko whether ni nene mbewa langa iwa pangie itho ilie imaanisha kila wene kiusobithwa pala chailite kisobithwa katikati wa itho kwa kwati abu nikendai twambe koso thiumo ngena tuke kwende abu nundu niona yu twambisia yu tuimina nende musesia nundu twende na unena na yulo wa maundu ma Metho kana mawo ma Metho tuyamba koso thiumo wanda tikanini ndukathi Vaasa indu siokethetie twende twiva studio